hane gepor ngawan sai sen pat bane syambat fi lingba kene ke khubor bo blay udon ban kren na wanta kajong fi ge so komini sngi ba kadan sibon ke ke ba panlong ni kibriu kindan badap kajing shapting detang keting jo blay kwan pelat yake nai shapting bad kibor kebele baro ban pentlot yang jeng kejong fi tega ten jo blay bar ong badai pengyo so badai yo so ten jo blay kane jeng yo so badai yo so ten jo blay kadang ra je ni sajrong syo bangi la ken ban long kibre ba bat scam ya ga jinget ke bang yo le magi kular be em ten jo blay bangin yo ya ga jingjop aka jing jingi habdeng si bon ki ma ga mai kendo malasi ngeni ek jingjop ko jong try ling ba ga jing tip ya ka ting jo blay te ga kwa bang nya phai ani ga sngi sia ten jo blay sa wai ba ga subject ka dei ka bang syam naga ten jo blay hi nya sedang naga gospel ka jong Matius ngabat hang ni ka Bible ka gospel jo Matius kala nong ga ba fra nado ka dekat ke basan hado ke ba khatlai kini long pang komno jisu ula penkhia ya usyakri urang ba asispa te ka Bible ka kran bang orang ba asispa ulawan sautrai wai no orang ba asispa Harin perang yang centurion udai urang ba sipai ba pojo dan sispangut ki sipai ba udan ka bor ki ikhtiar bar ki haban kongo ya ka htien ka jo ka bau ong wa bau kren lani ka bau hukum tene urang ba sispa uta officer sipai ba pojo omne udan sispangut ki sipai ki beben kongo bet yo ye bo kren ulawan une shau jisu saan pule naga gospel di Matius kelendong ba pra dekat basan ter hado ba khatlai habo jisu la poya Kapernaum urang ba sispa ulawan hu ba ula karpadiu uda ong ko kan ran usya krijonga utia hayeng ba udah pangyap silang udah kodet tiu jisul ong ngan sawan penkhia yau masih so ya te khobor jisul long ba kloi ban let saying yong ne rangba sispa tingin sapat wang gumno rangba sispa uta orang ba sispa dekat baka ke bafra na ganika gospel Matius an pekermau biang kalau nang bafra in pulim tar kod bafra ter utarang ba sispa te ulai tu boloong ko kenran ngamlong badai ba men wan rung apa ka ying jonga henry shu ong tang na khtien uji su la kloi ban let ka ying urang ba sispa dak menta ban duai ya du syakri wai ba du sipai uba pang udan haga yeng ke jong ni rang ba sispa ti urang ba sispa pat ulong ha utrai jongi ku kan ran ngamlong badai ba ben wan rung hapo ka yeng jonga hene shu ong tang daka khtien uso thu yang jing tlot jurna ko breu uso thu ba udan ran glenti ba ula ban so thu shu ya ke jing syakri ban bot yu jisu umpa solong uba dai bakat uni unang pedem unang penkhia unang sespa uba ki kamba kedak khala uban rung ka yeng ka jo so tho ka jing duna ha ka jing em so tho ya duna ha ka loi long sem jo dai ke bo kan hang to pat ka khta ya ka nut ka jong trai jisu ong kom no Henry shu ong
tang dengan ketien, syukuran dengan ketien. Nabangaru katamut ko menang ba sipai. Nabangaru ngaong ning ulang ni nabangaru ngalong ubriu hapo hukum badan kisipai hapo janga tenga ong hauni tenga ong hauni katamut haunu usipai ni kisipai ba pojo kelai teulai barwai pan ale uru uan usyakri bau syakri jonga le kene uru le te Yesu bre so ni kentien ke ba ure bre Ukraine no wang Ukraine de ketien kala biang tarai om nan kaman man geng jonga mar ngaru ngalong bre bang sutu yang kataga ikhtiar jong ka ketien ni jong hukum wang ong ye wei syakri sipai one on one late on late le kani on le ya kani le kata on le katai numban kanu jing phai ketien de ko mai pan theo Yesu ula pet unu brio wakum no dekat cipo theo bau Yesu le snow ula kindit bat lo ong hai de babut si syang ong api war Israel ngam siem la siem kat kani ga jingai tado to kapor kabo ye siem inu brio u Yesu ang ampat ju siem kum na ga jingai kumbo ne urang ba sispa udan koi kala wan ho hau trai ka karpat un pen kya ula pen kya la karpat yu bon duai ula duai kala yo I kamba ino le yo ru yang jing bukti ke jong trai jong Yesu ban kemau biang fi bagi ba mat la kala pe kibda ko kala yan kiba kelut kali snow kiba menang kala kran hindrai komune pan ompat judan melawan hau Yesu om trai om nan kam baman wan haying jonga syukran na ketien ong ngadi ubrio ke hukum takamut utip yak ikhtiar bu Yesu dan hukum orang ba sispa kakenon sipai uong ya kitu sipai pojo yang anu bukan le singan dien na kilapan lebe om dan dak wai pat tiunu orang ba sispa ui ya ke bol bu Yesu dan kelapan long bo uniu ula juyo iu Yesu bo Yesu le ki kamba kita khala ki bakarau ba umtip hanu ka ulai kelapan long ulai hanu markam la ban chulong uchuan hang to reng khat ban chu ong ni kitin ne ulai hang no ngangen la kata ngam ibla to kitin jublai ngasi perkhat hi manga ba ulai hang no ba on wan hang ni namar ulai bau Yesu ula keren ban ong menne habia so kitin jong Yesu ya kitin jong blai ka jingen ka jong phi kan roi kan kiu bela ban I kam ke bau blai la ban le te how you sing no brio ula shambu syakri ju ula pang hayeng ula wan chau Yesu mau tep tang Yesu bau la ban le kamba wang kum no bau ronu syakri ju atau kada khat ke bahan rio bau da thia hayeng bat upang yap siliang am tang bu thia ba upang kajing pang yap siliang hindai ulai tu udah kodet kata mo so da kajing jenjar ka jo kajing ut ka jo kajing lenyar ka jo ha kajing ban kata ka jing sitam ba kana pen sngau yo nu orang ba sis pa ba un lei bau tip ba ditang trai Yesu keng
Bolak ban lek kamba nam ta chu. Hau lawan siam bat Yesu hang ni. Ulang ya utra Yesu. Ba un pen khia yo shakri chu. O Yesu ulah keluar ban lek chrieng jong ni orang ba sispa. Tahun orang ba sispa ulang try member gamban wan hing jonga mangi i kumbreu batep hukum bar ikhtiar madan ke jo kabor kelong hati kintien ke kayak gitu une orang ba sispa ne kabor halo kita sipai ba po jo sispa ngon uji sun kabor halo gijing sitam gijing pang gijing yon gijing crow halo gi bor jo ga jigdom gi bor ba man halo gi bor ki ba kinjamen siem ki ba omla banyak kun dau usom da ka waj dag ikhtiar kanya do kanya brio bau tep bau ni Jesus Christ uran kata ka bor ka spiritual authority tak ikhtiar ka bakanya mensim ba omdam kijing pang ki haban ino ki brio wat ki bor usaitan ki bor ba man ken haban ino ban mino anaki tu ya kata ka realm of the spirit ka kedan haka mensim ba unhe Jesus laban le kum ta wa soto ba tang ikhtian Jesus kren kini ki jistam ni pang kebla banu serijo ken re anak far umman kamu try ban wan banda bukti ban doai no serijo ba pangyap silang de kodet ong ni tu Jesus lalingo khatifo te bau Jesus let's go ulah kindit kani ktin kindit hang ni laban sim kalau udah kindit trap maru ngampan jo so ya kan ni ga jengit kumriu breu bolong jandel ban ngek wat hakari isal barak kawe fik ai beng ihang ni kalong kabor yung kaktin ka jingit kabor yung kaktin ka jingit ne kabor yung kikantin ka jingit Jacob ni singi im ngi kabor kaktin kabor kantin jong ka jing syapting le ka jing syapting ege pio snow ni ta jing syapting ege pio so om tang nang ne na sa baru pi page hai ke social media pi pulih ikut kebor pi pot TV kapan syapting tikendian wi so ni break bay ya kendo epi ki bay ya phone epi ki bersyapting henai to tip baru sawi pak kajak kendian kata kalong ka kentin jong ka jingeng ka bor ki kentin jong ka jingeng te hane jisu wi ibau nu brio usau tu ya te ikhtiar ke ba udan uju keren kala biang umdan kamba unda leching jong tau orang basis ba te bau jisu le sngau la kendet bol ong hagri bubun sisa nga ong api wat hai Israel ni hari Israel ngam sem la syam ka kani jengen nga ong ru api basibon kinya wana mingi banasangmi baginya syong syane lembur Abraham baru Isaac bau Jacob ru hagi hima gibneng dei ki khon ke hima an syamno syak badum jengai ba nang ta anlong ba linyar bat kum daj banian bau jisul ong hau tau rang ma sispa to kheleno kat komba malanget kan longru yami ti hagata hi ka por la pinkya yau syakri jo he utrai long to kheleno kat komba malanget kan longru yami
Tekla jayu. Bahaga tahi kapor la penkia yo shekri jo. Piga bor ktin jingai. Neka bor ktin jingai kalau bulan kambahan ngisngi. Mag ka bor ki kentien jo jing aratin. Ka bor jing kentien penduk mensim. Ka bor jing kentien ki ba pensyap ting ki ba bondu kom ki wan hani si kala penduk ka jing kerman. Iba bon ki priu. Wat ki ba bat yani ka Bible ktin jublay. Agi tu batem ktin jublay. Ti hani ka sengi wan ber ai mensim fi. Wat syapting. Tang chungen. Kerana ktin ki jingen. Marka ktin kebahifi kana duga bor. Hakitab ki probab kalau nong ka ba Henry ka dekat ba ar laong. Ba an riaming iri kentian ki bangi keren. Probab Henry kalau nong dekat ba ar. Tapi kerana ktin ki syapting pen yo I ka jing syapting. Pikiran ktin ji artin pen I ka jing artin. Pikiran kendien ba ora jing du jikan men pen I jing du jikan men. To tip anak ktin jauh belai hang ni. Kalau nggak ktin ke ban ai ke jingai ya pi hana ke sengi. But kitab probab kalau nong kat fra de arfoi loong. Kumno. Baka jingyap baka jingem kalau ka bor thale. Pi. Tega jingyap baka jingem kalau ka bor thale. Tega ka bat ong pi hana ke sengi. Ngaban ke Bible jong hang ni pi. Apa ni happy? Yang tentu boleh. Wah, pipin tep kan? Udah boleh bagi syakri. Kula ID kula RBM. Bapi aban kan ha ke jingeng, buat dah ke jingeng. Tene ke subjek yang ke bor ke tien yang ke jingeng, ke bor ke ni ke jingeng. Ni saya betang hari pat ke bagian Syam. Jauh ni ke tiau ke bansawan. Tengah kuat bapinum sengeno ban srap ya kini kentien ki ba an agi jing kai ni si pang ka bor kentien ki jingen penang I hak ta son barim hak ta son bathamai ba kumno ba ka bor ka kentien ka an pekla I baro ne ka bor kentien ki jingen ka an pekla I baro par tenga duai ba ngai scam ublai ni raw pi ba nai pe ya ka ni ka YouTube channel pempat subscribe yang di YouTube channel. So klik untuk subscribe. Kalau like dan kan bahasa saya but ini saya share kan duk biang. Jadi syaban penkut dok ya kan ga jing keren jongat fi han sengi. Bat sebeteng biang han ga tio ke banwan. Teng kwa chu duai ta jong fi. Au blai berkepa jing ba beneng. Ka khtin jong me. Kalau ngba ajing syai ngi hari di ya jongi hari kalenti jong ke em ke jinget try ngaduai ba man ai men sim gitu barok beso ktin jome hene ke sengi ko bau tu rang ba si spa ula chu ong jisu krande ktin bau shri jong asu yokya bau jisu la krande ktin bau la yokya ajing pang yap silang ajing jenja jing la apisa barok ba ktin jome kadang long ka ju maka benang bar khendo la ban laino lekin dia me ko try na mai no nuru mane ko por nga kran ek tin jingai jonga nanta barot iba pang bis tamba nyon ba kro bagi nyokya kadang jisu barang jim snam jong jisu an pen khaiki ada do magno ya pi biar garo isap dia araten kadu magno nam ta jong pi kadu magno ikimen sem bujing shapting ikimen sem bujing khaput ikimen sem jing araten kadu ra jisu bayi ni kubur, kiba pen artin, pencap ting, ya pi, kenapa kata ya pi, lebih lembah jauh pi yang sam jauh pi ngai, keren, kau try kerut jongki, ai baga kubur kita soling bau, mesem kau belai jame, kanda rung kaji peslek mesem jame, baga nombi ni skor, hari kan rung lagi skor, kan lech kata not kami mesem jongki, bagian klan, bagian shapting. Ban syakri yang mereka try hakalendi jong jing ya ki hakajing
ki bor hitam ki bor ipang ki bor artin ki bor do jingkermen ki bor barok jong kajing nyon kajing crow ki bakta ki eno de khot madigi barok lane ga shadam lane gi khalaj ki ino krongsam ki ane ya pok se slap jong ki ane stedo jong ki lane gi kmat gi skor jong ki chendor jong ki rundang jong ki brat jong ki do brat jong ki bai no banta barok gi kechat jong ki chembrak ti jong ki chembrak kechat dukum jo egi thet ke jao jong ki bor bro jong jing pang stam kala ban ki kapaling abesai ki bor barok jong ke jing sitam ke jing nyon ke jing crow ke jing yap ke jing du jing kremen ban chap ting sai set ban ngal tubak igne barok padang rai jisu ken miro neki bar kini gelong kulam mano ane singa palai ke jing palai lo mesem ko eki ko trai bagai jo ke jing palai nam ta ke jing perem ke jing pentamai ya ke jing joki nengkong do ke jing ban kya ke met joki ke jing palai yaki naga jing dum chaka jing shine naga jing arten jing kermen nah kajing shapting chaka jingai ke bas kam hame bat pelat ki chate je ko magi bor ke jing dum bagi jing shapting jing arten bagi bor ni pang shitam jing kro baro dong rai jiso bat to pliang ke jing perkya ke jong blai nam ta jong pi baro ha ke dong rai jisu kris bat token ma ke ne ke we kene long ke YouTube channel ke ba ngakwa ba ai khobor fi ban beteng yene ka jing kran halo ka subject jong ka bor ki kentien bagi kran kumno ka jingen kan warna fi but ma firu fi kran ni kentien ka jingen pene yiling ba je fi ke barok ken klalot harung rai jisu ngese kan do pat tak boram jo blai kublai sibone tang rai jisu kris but deng jing kru blai menta but nang long breu ka breu ki breu em bat ya jeng om ke jing shapting om jing aratin om ni penduk mesim ru blai nyarap pi penong breu jong jeng ki ban kamen ki ban sohun ban china scam ki jong blai onomen ho fi kadang try Jesus Christ amen but amen